Boas noites e xa benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión neste martes marcado basicamente polas secuelas do lume que onte lles ofrecíamos, ese lume que calcinaba unha granxa de polos con cuantiosas perdas, realmente moi cuantiosas. As perdas superan os 100.000 euros que se producían na noite de onte nesa granxa. Despois lle contaremos algún dos detalles, pero tamén un día no que a Asociación de Consumidores e Amas de Casa da Estrada ofrecía en roda de prensa un balance sobre esa nova que xa lle viñamos contando nas últimas semanas. Falábamos da situación de esas empresas que estaban cambiando as tomas de gas en algunhas casas. Pois ben, non hai delito en principio, pero en todo caso hai alerta, e a Asociación de Empresarios é tamén punto de referencia, posto que dentro de uns minutos probablemente remate unha xuntanza co Partido Popular, a Cidade do Moble encima da mesa. De todo falamos a continuación, pero antes en titulares e como cada día lembramos os principais argumentos que a partir de agora lles ofrecemos neste tempo de información. No caso que nos informaron, tampouco están uniformados e os vehículos que utilizan non son de ninguna empresa, son vehículos particulares. A empresa asegúrame que desde Revigás o personal vai perfectamente uniformado e que leva vehículos tipo furgonetas contratados a través dunha empresa de aluguer de vehículos. O incendio registrado na tarde de onte superou os 100.000 euros en perdas económicas. Ademais da forte afección da propia estrutura da explotación, hai que contabilizar os desperfectos producidos na maquinaria, instalacións de electricidade, fontanería e utensilios da actividade. Levantadas o 58% das actas previas á expropiación do proxecto da variante da Estrada. Os técnicos enviados polo Ministerio de Fomento lembran a importancia de que os afectados acudan ao levantamento de actas. Cómo se desarrollan los programas deportivos dentro de estos centros, la colaboración que tienen con las federaciones españolas y bueno, pues para ver un poco las necesidades que hay que afrontar de aquí al futuro para seguir ayudándole en el trabajo a los técnicos que están todos los días aquí en la pista, entrenando. Sí, sí, obviamente. Este centro ya se clasificó como centro especializado de tecnificación deportiva porque ya había un núcleo de tecnificación importante. Nosotros no clasificamos. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Entramos en materia informativa recuperando as imaxes que xa onte lles ofrecíamos, as imaxes que falan de unha traxedia, neste caso nunha granxa de polos con miles de polos mortos e sobre todo con o que é máis importante, unha situación verdadeiramente preocupante económicamente para a empresa que mantiña esa granxa de polos. As perdas son cuantiosas.
En termos económicos, o propietario da granxa estimaba que os danos ocasionados nas instalacións son alrededor de 100.000 euros. Ademais da forte afección á propia estructura da explotación, hai que contabilizar os desperfectos producidos na maquinaria, instalacións de electricidade, fontanería ou utensilios propios da actividade, como pode ser o caso dos bebedeiros. Nesta cuantía súmanse tamén os 30.000 euros que poderían estar valorados os polos perdidos no lume. Ata o lugar de Matalobos movilizouse, como saben vostedes, un amplo dispositivo de emerxencia integrado por efectivos de Protección Civil da Estrada, Policía Local, Garda Civil de Cerdedo, unha cadrilla de extinción de incendios forestales e bombeiros do Parque Intercomarcal. E por outro lado, hoxe a Asociación de Consumidores e Amas de Casa da Estrada ofrecía unha rolda de prensa para poñer encima da mesa a situación que se está producindo na nosa comarca, pero tamén en outros concellos, coas revisións do caso cunha empresa ou varias que se están dedicando a ese proceso. Marixia García, a súa presidenta, falaba alto e claro. Nós estuvemos averiguando que o que pasaba son as empresas, as denuncias que nós temos na nosa oficina son dunha empresa que é Revigas, que é legal, que ten a súa sede en Madrid e que ten concertado este servicio aquí tamén no noso concello. A empresa, como digo, é totalmente legal. E os instaladores que firman as facturas estas tamén nos confirman que os teñen contratados, que os teñen contratados nesta empresa. O que nos vemos, e o comentamos con eles, e quedaron de poñerse en contacto con nós, é que o procedimento non é correcto. Desde o momento en que aquí se presentan uns señores nos domicilios sin cita previa. No caso que nos informaron tampouco están uniformados e os vehículos que utilizan non son de ninguna empresa, son vehículos particulares. A empresa asegúrame que desde Revigas o personal vai perfectamente uniformado e que leva vehículos tipo furgonetas contratados a través dunha empresa de aluguer de vehículos. Nos casos das denuncias nosas non se cumplen estes requisitos. Outra das cousas que nos vemos en que se está procedendo mal de forma incorrecta é que o consumidor, o usuario, unha vez realizados os cambios, preséntase dicindo que son os que teñen que facer a revisión do gas e que Repsol, todos sabemos que as empresas suministradoras no noso concello son Repsol e Galp. Bueno, pois como a xente coñece as empresas suministradoras, en algúns casos que preguntaron dixeron que non, que Repsol que non ten que facer as revisións, que non é unha empresa autorizada para facer as revisións. Nós non podemos confirmar ese dato nem desmentilo, pero sabemos que si poden contratar este servicio con unha empresa que les queren. Tamén é certo que o usuario pode solicitar de calquera outra empresa autorizada este servicio. Unha vez que lle fan o cambio das gomas e dos cabezales das bombonas, que se está procedendo a facer os cambios, alegando que son cabezales con unha válvula de seguridade para escapes. Na factura venlle detallado, vamos a ver, por exemplo, nesta que teño aquí, a goma cobranlle a razón de 1,20 €, precio unitario pola goma, e de man de obra 10,99 €. Logo, vamos a ver, o recambio regulador cos angas de seguridade con corte por fuga de gas butano, 24,11 € cada cabezal. E logo, teñen outro apartado onde é contrato adicional de mantenimiento anual de instalación de gas butano propano. Por este concepto, cobranlle 41,43 €. Ben, os señores, unha vez realizados este servicio, firman 3 papeles, nos cales un dos que firman, que son dous casi iguales, son unha factura e outro documento casi exactamente igual, e nos mirando hai un recadro no que pon que é un presupuesto recibido antes de la realización de los trabajos. Están firmando que recibiron un presuposto antes da realización dos traballos, cando eso non é así. É dicir, os 3 documentos foron firmados simultáneamente e, ademais, sin informarlles de que estaban firmando un contrato de mantemento, neste caso, no caso de Revigas, por un ano. É dicir, eles están firmando un contrato de mantemento por un ano xunto co cambio
é que supostamente entendemos que eso é a revisión do gas, posto que aquí nesta carátula pon escrito polo propio técnico próxima revisión 2015. Pon próxima revisión. Aclaro isto porque falei ca abogada desta empresa e dime que hai dous conceptos diferentes, que é a revisión e que son as labores de mantemento das instalacións. E que non se engañen os clientes porque o que están facendo son as labores de mantemento das instalacións. A revisión, a persona que fai a revisión nunca fará un cambio de gomas nin de cabezales nas bombonas. É unha persona que solamente pasa e inspecciona que as instalacións se atopen en bo estado, e a persona que fai as labores de mantemento destas instalacións é un operario que ten que ter tamén unha autorización, pero que son conceptos completamente diferentes. Entón, eu que lles aleguei á empresa, digo, sí, pero ese mismo operario que fai as labores de mantenimento, según vostedes nos comentan, está poñéndolle nas carátulas próxima a revisión, polo que eu, como usuario, entendo que a mí o que se me pasou foi a revisión do gas. Parece ser que isto non é así. A revisión non está pasada. Tería que vir outra persona, en este caso que sería un inspector, a pasar esa revisión, que supostamente faría gratuitamente, sin cobrarnos desplazamentos ni nada, según esta empresa. A empresa cumple todos os requisitos exigidos, non por industria, é dicir, ten un seguro de responsabilidade civil e ofrece uns servicios que están estipulados aí. Ben, nós o que vemos incorrecto é a forma de proceder, que o usuario en ningún momento é informado de que está a firmar un contrato de mantemento, no caso de Revigás por un período de un ano. No caso de BNP, que é outra das empresas que están facendo as revisións, que non teñen nada que ver unha empresa máis outra, no caso de BNP tamén, en algúns casos non firman o contrato, noutros sí, porque nós temos aquí unha denuncia con un contrato firmado. No caso de BNP é por 5 anos, o contrato é por 5 anos, e pagan en concepto de contrato de mantemento de 5 anos 60 euros, eso solamente como contrato. Logo pagan a razón de 24, tamén sobre 24 euros, o que é o cambio do cabezal de seguridade. Bueno, nós creemos, desde a Oficina de Atención ao Consumidor, estamos en espera de que se poñan outra vez en contacto con as empresas. Creemos que isto é realmente unha guerra entre empresas, porque é certo que non hai que facer este servicio exclusivamente ca empresa suministradora, pero tamén é certo que non se pode ir engañando ao usuario. É dicir, as empresas que queiran entrar deben de informar correctamente as persoas de que é o que van a facer e por que van a facer, e estas persoas teñen que ser libres de decidir se queren ou non firmar ese contrato de mantemento. Despois, eles tamén estuvemos vendo que no contrato, na parte de atrás, por exemplo, fan referencia a unha das empresas. Le comunicamos que si necesita realizar una instalación de gas o cualquier arreglo o modificación de la antigua, esta empresa está habilitada para hacerlo y expedir los correspondientes certificados oficiales. La realización, revisión o mantenimiento de sus instalaciones no pueden ser realizadas por ninguna empresa suministradora de gas envasado, como Repsol Butano, sino que usted debe elegir a la empresa instaladora de gas autorizada que más le convenga. Fai referencia expresa en negrita, pola parte de atrás do seu contrato, a unha empresa das que teñen suministro local. Di que non poden facelo esas empresas. Eu digo, non podo confirmar se poden ou non poden facelo, pero sei certo que si poden contratalo ca empresa que eles consideran oportuno. Con estas actuacións, o que están facendo é conseguir crear a desconfianza nos usuarios e que teñan que recurrir única e exclusivamente a estas empresas, as empresas suministradoras, porque están máis próximas a eles. Entón, creemos que alguén ten que adoptar medidas. Nos faremos a reclamación pertinente da devolución do custo do contrato de mantemento cando das persoas que non foron informadas de que o estaban a firmar. Para elo, pedimoslle a todos os usuarios afectados e que queiran reclamar este importe que pasen polas nosas oficinas
pois en horario de 10 da mañán a 1 ou de 5 a 8 da tarde, ou senón que chamen previamente por teléfono, posto que temos solamente unha persona e cada vez que se ten que desplazar a facer un trámite a correos, pois pode coincidir que en ese momento non este, pero que se poñan en contacto con nós a través dun teléfono que é o 986 57 31 13, ou ben acercándose ás nosas oficinas que están na Rúa Calvo Sotelo número 7 primeiro. Por outro lado, hoxe achegábase ata a Estrada a representación do Consello Superior de Deportes para analizar o que era precisamente o que está sendo a Escola de Bádminton, neste caso o Centro de Tecnificación Deportivo de Bádminton da Estrada. Achegámonos ali para coñecer polo miúdo as impresións dos protagonistas. Principalmente para ver la evolución del centro, que es desde el año 2006 que Rosa Ortega estuvo aquí en la Estrada para homologar el centro de tecnificación, la segunda visita oficial que hace al mismo. Una visita de cortesía y una visita para ver y preguntarnos las necesidades que tiene nuestro centro para seguir evolucionando, ¿no?, en el tiempo. Creemos que nosotros estamos haciendo un buen trabajo, los resultados deportivos son evidentes en categorías menores. Y ahora, bueno, pues a partir de ahora, con la ayuda del Consejo Superior de Deportes, que ha sido el que más hasta la fecha ha ayudado a nuestro centro de tecnificación, ahora estos últimos años también la Xunta pues se ha subido al carro de la tecnificación de bádminton, aparte del gran apoyo que hemos tenido estos últimos años del Ayuntamiento de Estrada, no solo como centro de tecnificación, sino como club. Que es importante también resaltar que el Ayuntamiento de Estrada colabora muy activamente en que el bádminton, no solo de la Federación Gallega, sino del Club Bádminton Estrada TV Reale, pues esté el primer orden de bádminton nacional. Rosa Ortega, bueno, pues es la directora de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación del Consejo, y va a hacer esta visita, bueno, primero a las instalaciones deportivas y después a la residencia, que es nueva, que lleva, bueno, 2 años diríamos en uso, ¿no? Una residencia nueva de 2 plantas con un bajo de 200 metros cuadrados en la que viven 9 deportistas, bueno, 3 entrenadores y 6 deportistas, ¿no? Entonces, bueno, un poco ella viene pues a ver esas mejoras tanto en la residencia como en la instalación en la que ella, bueno, como jefa de la división, han patrocinado pues los tapices, la compra de tapices, la compra de las luminarias nuevas. Entonces, una serie de ayudas que nosotros pues le vamos pidiendo año a año. Una furgoneta que ha comprado para el centro de tecnificación, y ahora pues le pediremos a ver si en la medida de lo posible pues puede seguir colaborando con nosotros, pues a lo mejor una grada similar a la que el Ayuntamiento ha puesto este año, y algunos tapices más para práctica deportiva. Y también pues a lo mejor algunos medios de grabación, el Darfix, que es un programa que hay nuevo de grabación de partidos, que sería importante para la analítica de los movimientos de los jugadores, ¿no? Y bueno, y también en la medida posible puede ayudar en los gastos de gestión, que hasta la fecha lo han hecho como el que más, para que los jugadores puedan participar a nivel internacional en competiciones, pues también sería importantísimo. Pero bueno, lo que nosotros queremos es que Rosa sepa que el dinero del Consejo Superior de Deportes está bien invertido, que las cosas van bien y que siga apoyando, como ha apoyado hasta ahora, a nuestro deporte, el bádminton en Galicia, y que bueno, y a ver si podemos devolver al bádminton gallego a los primeros puestos del panorama nacional, que es lo que nosotros deseamos. Sí, claro. En principio peticiones todavía no me han hecho porque acabo de llegar al centro, o sea que nosotros hacemos visitas periódicas a todos los centros de tecnificación clasificados por el Consejo Superior de Deportes, y bueno, pues venimos a escuchar cómo se desarrollan los programas deportivos dentro de estos centros, la colaboración que tienen con las federaciones españolas, y bueno, pues para ver un poco las necesidades que hay que afrontar de aquí al futuro para seguir ayudándole en el trabajo a los técnicos que están todos los días aquí en la pista entrenando. Además en un centro y un club puntero en Galicia y en España. Sí, sí, obviamente. Este centro ya se clasificó como centro especializado de tecnificación deportiva porque ya había un núcleo de tecnificación importante. Nosotros no clasificamos centros para que sean futuros lugares de entrenamiento, sino porque ya lo son. Con lo cual este ha sido desde hace ya tiempo un lugar de referencia para el bádminton español, y por eso también recibió el apoyo de la Federación Española de Bádminton en su día para ser clasificado, y ahí seguimos trabajando y apoyándolo. Me imagino, ya la última pregunta por mi parte, que la petición básica será siempre la misma. La más es poca, pero hace falta más. Entonces se pedirá, hay disponibilidad, disposición del Consejo para
apoyar económicamente. Disposición toda, disponibilidad en época de crisis como estamos sufriéndola seriamente en la administración, entonces seguiremos apoyando al centro, sin duda. Hay que hacer un poco un reparto proporcional entre todos los centros clasificados en España porque el presupuesto general ha descendido respecto al año pasado, pero bueno, yo creo que en estos centros pequeñitos somos muy cuidadosos en que les afecte lo menos posible estos cambios, porque entendemos que la ayuda del Consejo es muy importante para que se siga desarrollando la actividad, porque no tienen tampoco unos apoyos muy importantes por otros sitios, aunque bien es cierto que aquí el Ayuntamiento y también la Xunta apoyan este centro, pero bueno, por nuestra parte seguiremos haciendo todo lo posible. Ímonos ao Concello da Estrada, xa que máis do 50% das actas da expropiación da variante están xa tramitadas. Transcorridos 5 días dende o comenzo no Salón de Plenos do Concello do proceso de levantamento de actas previas da expropiación para o proxecto da variante da Estrada, a data de hoxe teñense realizado o levantamento de actas nun total de 58% das propiedades afectadas. En total, no noso Concello, a variante suporá a afectación dun total de 656 propiedades, segundo se desprende da relación de bens afectados, téndose producido o levantamento en actas de 382. Segundo indican os técnicos enviados polo Ministerio de Fomento, durante estes días a afluencia de persoas afectadas ás dependencias municipais ten sido continua, se ven máis numerosa nos 2 primeiros días. Sin embargo, detectouse que algúns dos propietarios convocados ata a data de hoxe non se teñen personado no Concello. Ademais, indican tamén que aquelas persoas que non poidan acudir á data citada pódense achegar ás dependencias municipais calquera outro día ata o vindeiro 22 de marzo, tanto en horario de mañá como de tarde, recomendándose ás persoas pendentes de acudir ao levantamento de actas non deixalo para o último momento, a efectos de facilitar a subsanación de posibles erros ou de necesitar achegar documentación complementaria, así como de evitar aglomeracións de última hora. En páxina municipal aínda falamos de tramitación, neste caso son os cursos de verán ou os campamentos de verán para o mar. O Concello, a través do Departamento Municipal de Servicios Sociais, tramita diante da Xunta de Galicia a realización de campamentos no mar no verán do ano 2010. No día de hoxe remitiuse a Secretaría Xeral de Xuventude e Voluntariado a solicitude de instalacións xuvenís, concretamente de 80 prazas no albergue xuvenil da Mariña Española en Sada ou no campamento xuvenil a Devesa en Ribadeo, por ese orde de prioridade. En ambos os casos trataríanse de quendas de 11 días a desenvolver no mes de agosto, e os destinatarios das actividades son os rapaces de entre 8 e 16 anos. En capítulo económico, hoxe ten lugar unha xuntanza, debe estar a piques de rematarse, non o fixo xa en Asociación Comarcal de Empresarios e con representantes do Partido Popular. Partido Popular, a través do parlamentario José López Campos, xuntábase hoxe con empresarios do moble a partir das 8:30 na sede da Asociación Comarcal de Empresarios da Estrada para tratar os temas relacionados co expediente do polígono sectorial do moble e outros temas de interés para o sector. Básicamente, dende o Partido Popular intenta informarse aos empresarios estradenses dos plazos que se están fixando de cara á cidade do moble e básicamente tamén en canto a posibilidades e prioridades que poidan ter as infraestructuras necesarias para a citada cidade do moble na Estrada. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Na xornada do mércores, Galicia quedará no límite do anticiclón situado no Mediterráneo e as borrascas atlánticas e deste xeito predominarán os ceos pouco anubrados con nubes de tipo alto que se irán estendendo por todo o territorio. A partir da tarde e noite as nubes iránse facendo máis compactas pola franxa atlántica. As temperaturas mínimas non teñen cambios significativos ou teñen, iso sí, ascensos moi puntuais no interior, pero as máximas ascenderán entre lixeira e moderadamente. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur con intervalos de moderados no litoral atlántico.
A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte luns é formada polos números 9, 19, 20, 41, 43 e 44. Complementario o 23, reintegro o número 2. No cupón da 11, o número agraciado tamén no sorteo de onte luns é o 67.390, 67390. En tempo de opinión, a palabra para David Otero. Boa noite, amigas e amigos. A verdade, que bonito sería ese lugar de converxencia, de encontro, chamado Orgullo Estradense. Non somente un lugar virtual, e si tamén real, palpable, vital. Orgullo Estradense que non se ha de entender como chulería, senón que un xeito de ser moi necesario, aberto, sustentable, participativo, activo, reivindicativo, integrado en rede social potente e converxente. A estrada, a vivir, ese sentimento para actuar e ser. Orgullo estradense, que non soamente sexa de esquerdas ou dereitas, que sexa de dentro. Orgullo estradense como unha potente máquina, en potente maquinaria, que sexa a nosa definición de cidadáns, activos, non manipulados, sabendo de nós, integrando forte a toda esencia e a toda sustancia, a cultura e o patrimonio das nosas parroquias en identidade estradense. As forzas vivas da estrada, os elementos enerxéticos do seu andar, están nas súas parroquias, e así as consecuencias de tal podemos velo, en boa parte, na vila da estrada, pois todos somos estradenses. Para calquer argumento e proba de historia e desenvolvemento, hai que ir necesariamente ás nosas parroquias. O do urbano, repito, é unha consecuencia, e non presente nun moi esperanzador. A verdade é que o presente tampouco nos está para enchernos de moita alegría. Por iso, a eficacia, o apoio absoluto e non as esmolas presupostorias as nosas parroquias, para así poder potenciar, para poder mediar, para poder construir, para poder integrar as súas individuais esencias e as súas personalidades no definir dunha forma de ser, todo en conxunto, compartindo orgullo estradense. Esta esencia, este orgullo do que falo, posto a cidadanía, a lingua, a cultura e a progreso, nunca será, se o facemos de espaldas ou de costas ás nosas parroquias. Non olvidemos que son máis de medio cento e con séculos de historia e de vivir existen. Ollo, as nosas parroquias non son un invento. O orgullo estradense do que falamos, ese orgullo que temos que construir desde as ideas compartidas, debatidas, dialogadas, faladas, metámolo na cabeza. Faladas e dialogadas. Penso que non é unha cousa para non lle dar importancia, senón que é para pensar e saber que non nos sabemos ben e así temos que retomarnos por quen somos, refacernos no colectivo. Non sabemos ben quen somos. Bastan os tempos no que o mellor premio era para que o que mellor daba a espalda a xente. Aí daban o mellor premio. Hoxe xa non é ese. Hoxe temos que dar a cara. E iso sería o comezo de nos ir coñecendo para poder sentir e vivir o orgullo estradense. Boa noite a todas e a todos. E antes da despedida, lembramos titulares.
caso que nos informaron tampouco están uniformados e os vehículos que utilizan non son de ninguna empresa, son vehículos particulares. A empresa asegúrame que desde Revigás o personal vai perfectamente uniformado e que leva vehículos tipo furgonetas contratados a través dunha empresa de lugar de vehículos. O incendio registrado na tarde de onte superou os 100.000 euros en perdas económicas. Ademais da forte afección da propia estrutura da explotación, hai que contabilizar os desperfectos producidos na maquinaria, instalacións de electricidade, fontanería e utensilios da actividade. Levantadas o 58% das actas previas á expropiación do proxecto da variante da Estrada. Os técnicos enviados polo Ministerio de Fomento lembran a importancia de que os afectados acudan ao levantamento de actas. Cómo se desarrollan los programas deportivos dentro de estos centros, la colaboración que tienen con las federaciones españolas y bueno, pues para ver un poco las necesidades que hay que afrontar de aquí al futuro para seguir ayudándole en el trabajo a los técnicos que están todos los días aquí en la pista, entrenando. Además, en un centro y un club interno en Galicia y en España. Sí, obviamente. Este centro ya se clasificó como centro especializado de tecnificación deportiva porque ya había un núcleo de tecnificación importante. Nosotros no clasificamos. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto e final por hoxe, señores. Este tempo de información citámoslos para mañá, mesmo sitio, mesma hora, aquí en Estrada Televisión. Como saben vostedes, ademais toda a nosa emisión a través de internet en www.estradatelevision.com. E tamén, se queren consultar mañá o informativo, estará a partir prácticamente das primeiras horas da mañá xa na nosa página web para que vostedes poidan, se así o desexan, velo tranquilamente. Por a nosa parte, repito, máis nada, mañá será outro día. Saúdos, moi boas noites, que descansen.